Kisii, simesikia Simbarati out of a budget of 18 billion, he has only spent 13 million on development. That is 285k per ward in 45 wards. That's 15 bob per person. Aba kusimamisa simole. Ndarongo kole video kimbato mwichana sana. Ngo nyora chinga kichakale. Kerango soma history. Twata bunganto atapangwana muna George Morara. Balinga bangaini. Bakokora mangana kwa rangu montokore egento bno umugambi. To batapangwana buna babo samongere. Ogwe kungo monto chori chisukuru chakati ruchipare charosiwo. Yanyu muntu agochorwe kirugo magutwali birengerero byangu y'umwananchi amagenderero ngonyorande bese yane ngonyorande kyangu lakini abananchi mpaka nitiki amagenderero ngingo kwanira yo account ya sinda boni ngusinde Kisii county kuna toko gambaika out of 18 billion chena no account this financial year nganta 13 million choka 13 million out of 18 billion chia tumikira kwa korama genderero out of 18 billion 13 million choka chia tumikira kwa korama genderero yeah pesa chinde chonse pi njimanyira siko genda lakini eka sichira magendero takoletiki taijo Egavana Kisii County ko Simbarati. Tambate ga simple statistics ngenya mire ko nyora 5 billion shillings, almost 6. That is half of Kisii County. Nyamire na taba kole vingi na bugu ikorone nga there's some leadership around. Tenga Kisii County boni. Asongwanye tikete biya pinwere. Egento geko kuna mono viongozi mbipu atibuso kunga tinda koroma magendero na kingorokana na kerengo tar bado babuate chingurugo soka isiko kubata makondo kagena matanga kugende meyiga hao ukwanira abaninchi na kindi nkicho kyakoliro Kisii County ntubwati para chiro chipara chinyinge na maraba chali mune greda chali mune chi viragitevi bakora baenda Ndubwati industry ende yonse ya established ya county turatenga ngaki ya Simbarati oyere industry ya matoke usyo usikiango akona Unatoka ambaye sewage system ya Kisii County are broken juzi na arabune sewage go flow ase ye mitembi Unatoka ambaye ti classrooms chonse picha Kisii County njiyo chaka chire iche ECD njiyo chaka chetu the standard atengo mano ECD na bakwanda gasoma in fact ibirasimbiro bya momo within Kisii County ka Unatoko gambaika Ntubwati dustbins Kisii County Nogondo ritoke mnatoko gambava kusi Astiora arute uchafu poli Okuruto mutaro ime Stage ya Kisii County Teraga to standard Ya birenke Nene plan you expand this financial year Tejo I can desata Ndeto kukwana iga asobwenge Abono tiniko kwa Simbarati biaka Inki ya tanga chiyo mpicha Kisii County Kumikira igoro kubole maswali Kiremwa chortu na abaninchi Kisa abaninchi nebuwa wachortu ya Simbarati Kimutako mubole chiba sange chiricha magenderero Atarika nwene Senate Anga kurubusongo ga mamubule maswali Nkai chibasa chiko chichie county magendero taijo Onye chiko kule gasi abaninchi banyola explanation batabu ngayaya ere ne iga chibasa nguchi achiroje Abajumbe Anthony Kibagendi bali mole simatiyange barongo badia Inki mutako bodya maswali yase chiredio chitivi asimoko genda Inki mutako twale press conference kusia mutabenga mutegeta magendero kusia bono togo chandike kabuna bagusi Viongozi bachorere bali kusiga Mheshimiwa Nyonga Chinga kichaigira Gogo konya Matiang'i Inyora abaninchi ba Kisii County as a senator at this point boli bintebe Kwanera abaninchi
kabaliyogiri abananchi ase county ase ground twachandikire muna bantu bagusi chi county chinde ngono chi parangoro chikuchire ono muchando sana chivesa chiko cha 13 billion people's taxes chendo somo buko bomuntu ninda abananchi bonse pibanyamira no mule musonjite hano ngimurako roje abagambiro chimuchorire ngimuku kirirai kamutai kubole vinde dare message yanete tokanda si Dr. Okengo Fred Matiang'i dete como request ayam isato sorry number 1 kero ogochuko kwa abantu chi ticket cha Jubilee tiye nomination yakoru abananchi bachore umuntu batagete kyako karaboni gasimbaro tuyuira banda maiso ahantu baro renga muntu batipesa gosera ovyo ovyo talinganero chokole gasi kolero muntu amabiro nyakorera lyoka tali ero yuko kole gasi tali kolo gasi igasi na akili muntu akwimukole no muntu bwata akili otabanga nabukire rero buni kiongozi imbento kora baninje gasi tena chi program chi system sigase no kole gasi ogendaga oteba tik ogendaga oteba tik ogendaga oteba no o correct ama etinga tanda nige abantu ingikungi bakukwana abantu bayikaranza bate uniga neiga ngusava Dr. Okengo Fred Matiang'i nomination chikoro except the position ya senator ya Nyonka na Samuel Arama na ngokonga girete na deba nomination. Number 2 kere viongozi bya chorugo chobisi guarantee teyo ngangu chokora bali gasi nabo umuntu inchako choro umuntu ase kerengere likiana kinta gitumungwano ya so bisyango regasi mama wekaga ali baunchuka tugusa Dr. Okengo Fred Matiang'i spirit yere tukomanyete nero nayo tutukole si viongozi byao togo kwa mpino na yamo MP tigakore gasi bagiro umuntu amanye MP ya Matiang'i akore gasi ga togo governor na yamo governor jumo kanye currency yako after 6 months mpango ke bawate account CMC tikachikole gasi yabo na CMC obatete kabisa banyole chinguru bakore chigasi na CMC tebaso ikiranga tochore viongozi baso ingaki ya Matiang'i ninde batobere buna twabere rubone ekyo mwele omushiwa Matiang'i ekyo mwele aba kusisi mole chole viongozi kulingana na maona abo obateneni bashaka kokwana abakorona bategenta kukwana abakorona akole kende chora banda bangeni barakole gasi mubasoko chora abantu murashiko bagosi bosa onyora kiri cyabo no chikire tabusimu asiba ibintu ibakora yakogera inkuru chimran debi stage ya Kisii county ya Veretangi myaka ebere etaikoroswa chingoro chiro ikere town imi kiro muntu kamata chingoro chinjiro ingyo chora ndebeli chi dustbin sabe kiro county ndo ate dustbin Kisii ingyo chota ndebeli ejire ta gacheru ne county inkyo ndebeli chuna to gamba iga bagusiba ito inki sewage system kichiwa kandro na abananchi kiro mutienyi abantu babata amachi bonse pingwa kana sewage system ninki chitakobera chingi ebosongoga imbule go sewage cheguru mwembe go tioka woka abagusi tochole viongozi kulingana na tobaroche barabangeni as simple as that or else gusi yetongo chukeranere mega simbarati ashita nyora Kisii ya chakre kupika poni gano pesa nchiyo Kisii county Kisii town ye pesa nchiyo oni yonenda Kisii town ga biashara birenze enga kiongwa ya pesa chalengo kirasi because abantu ngwa kanu banga mishara poni ne chisisi chuka chikolera chisiyo chuka chikolera CMC chuka chikolera abana nchi afanyikazi boss pive county bakolera meaning inga muntu kweba no yomo I'm telling you viongozi vya Kisii abana nchi ba Kisii let's rise up and question these things. Abantu ngira bativese cy'abanenchi bakogena nacho pi enemba tete komanya.